twabonye imbuto zose Televiziyo yahawe muri seminari nkuru ya Politiki Bikira Mariya Umwamikazi w'Intumwa y'Inyumba mu Gisozi cya Butare yabereye ubuyobozi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ine kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine. Benshi mu bo yareze muri iyo seminari ubu ni abapadiri. Muri myaka 25 iri kibazo Musenyeri ubukorwe bwe bweze imbuto n'inyigisho nziza